Boleh mengancumpa dengan baju long pusan. Bulan Ramadhan kan resam adat budaya, bukanlah bulen melele penggat makanan. Melele macam hidangan wate buka, supon urapah limang lalai pebulit tepung pegat kuih boh rorom teman buka puasa, supon urapah limang lalai takrut boh timan temayang hansep teman uku degeja mita kangge blabah jo. Si tempo ada ngan timphan, tape ngan bengkang mi kacang cindoi pihikana, tape ngan bengkang mi kacang cindoi pihikana. Kuih tempo punah ploka punah cawan, lengkap makanan gehidang di atas meja, di mesu tambo kata tu ge buka rijang lengkap